Reka tubifurize gukomeza kugira ijoro ryiza kuri mwe mwese mukunda ibiganiro byacu n'amakuru yacu, kuri mwebwe mwese rero muri ko muvyumviriza muherere ijya nino ku migabane y'amakungu ya kure, abahereye mu karere k'ibiyaga binini, eka namwe muherere nga mu gihugu c'Uburundi mu makomine agiye atandukanye muri za Kibitoke, muri ko mwumva Burundi News TV. Nubundi nkuko bisanzwe, nkuko kandi mumaze kubimenyera, amakuru yacu yibanda muri politique, diplomasi ndetse n'umutekano mu karere k'ibiyaga binini, kugira tumenyere hamwe ibiriko birajya mbere hano mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'ikivyihishe inyuma. Ni amakuru akomeye cyane n'ubundi tubazaniye, dore ko ubu biri kuvuga ko fardc igisirikare cya leta ya Kongo ubu ngubu kiri kujya mu mugwi wa M23. M23 mu kwigaragaza bidasanzwe mu mbaraga nshya ndetse no gushinga NAF and SAF Republic. Ni amakuru akomeye cyane n'ubundi tugiye kugaruka mu buryo bw'idonido. Ese Antoine Felix Tchisekedi kubera icyo akomeza kugenda atabaza amahanga, ahamagarira abasirikare ijya nino mu bihugu bigiye bitandukanye ndetse na hirya y'imipaka ya Afurika baze bamutabare bamukize uyu muhari wa M23. Nk'uko Christian Ciwewe yabitangaje, ubu ngubu M23 ntago bakikekera ko yiba amabuye y'agaciro, ahubwo hari ikindi kintu batinya kuvuga. Ese icyo ni igiki? Ese kubera iki Antoine Felix Tchisekedi akomeza kwikanga uyu mutwe bikomeye cyane? Ni amakuru n'ubundi tugiye kugenda tugaruka mu buryo bw'idonido ndetse n'ibiriko byiriwe bivugwa ngaha kuri yagiye asohoka ndetse ari kuvugwa ijya nino ku binyamakuru bigiye bitandukanye, ndetse turayarebera hamwe muri iki kiganiro. Turarebera kandi hamwe ibiriko birajya mbere hano kuri leta y'u Burundi ndetse na leta ya Kinshasa. Ibyo byose nibyo tugiye kugarukaho muri iki kiganiro. Mwese mbahaye ikaze kandi mbakengurukira cyane kuri mwebwe mwese mukomeje gukunda ibiganiro n'amakuru byacu tugenda tubagezaho, natwe ariko tubabwira ko tutazabatenguha kubagezaho amakuru abakomeye cyane mutasanga ahandi usibye honyine kuri Burundi News TV. Munyemerere twakwihuta cyane tukareba impamvu ikomeye iri gutuma M23 yigaragaza. M23 yatangiye ifite imbaraga nke muri rusange, ariko ubu ngubu uko iri kugenda yigaragaza ni ikintu kidasanzwe mu by'ukuri. Murabizi ko M23 ubu ngubu isa naho iri gukontorora teritwari eshatu: teritwari ya Masisi, teritwari ya Nyiragongo ndetse na Rucuro, akiyongeraho n'iya kane biteje impungenge amahanga ndetse na Antoine Felix Tchisekedi, teritwari ya Yarakaye. Ni ya kane, ubwo zibaye enye ziyongera Yarakaye n'ubundi yiyongera kuri eshatu zari zihari. M23 ikomeje mu by'ukuri kwigarura ibice bigiye bitandukanye hano muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, hano mu buseruko bw'iki gihugu. Ibi ngibi bikomeza gutera ubwoba Antoine Felix Tchisekedi ndetse na leta yiwe, bivugwa ko M23 ishaka gushinga Kivu ya ruguru ndetse n'iy'amajyepfo nk'igihugu cyigenga, nk'uko M23 yagiye igaragaza mu buryo bwa politike yuko ahangaha bari kurwanirira abaturage. Ahangaha nk'uko bisanzwe abaturage n'ubundi ba Kivu y'amajyepfo ndetse n'amajyaruguru bakunda kugenda bagaragariza amahanga ibibazo bigiye bitandukanye, harimo na Human Rights Watch, imiryango ishinzwe uburenganzira bwa muntu ku isi, igaragaza ko leta ya Kinshasa ubwo iyobowe na Antoine Felix Tchisekedi ko ikomeza kugenda ihohotera abaturage. Ibi ngibi bikomeza gutera ubwoba Antoine Felix Tchisekedi bivanye nuko imbaraga za M23 zikomeje kwigaragaza ngaha mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni mu gihe Antoine Felix Tchisekedi we yagaragaje ko tayari ahangaha harimo abagambanyi mu gisirikare ca fardc, ari nayo mpamvu ngo fardc itagera ku ntsinzi nk'uko biba byavuzwe. Ni mu gihe kandi Antoine Felix Tchisekedi we akomeje gukora icyo ari cyo cyose kugira ngo atsinde uyu muhari wa M23, ariko ukomeje kumubera ibamba. Amakuru atangaje ndetse anakomeye nuko uyu muhari wa M23 wabonye imbaraga zidasanzwe
uyu nguyu uri kwakira n'ubundi abasirikare ba fardc bari kuva mu gisirikare bivanye n'imbaraga bari kubona n'umutwe wa M23. Bikaba biri kuvuga ko ubu fardc iri gutakaza abasirikare benshi bari kugana ahangaha. Ku makuru dufise ndetse twacukumbuye neza nuko abangaba bari gushyirwa mu myitozo ikomeye cyane batari guhita berekanwa ku mugaragaro. Bikaba biri kuvuga ko rero M23 iri kubatoza ngo discipline umutwe wa M23 ndetse n'amategeko ugenda ugenderaho. Ibi ngibi bikomeza gutera ubwoba Antoine Felix Tchisekedi. Benshi rero bakibaza amakuru aba avugwa ngaha, bakibaza ibiriko birajya mbere. Nta makuru dufise yuko umuhari wa M23 ubu byagaragaye neza nk'uko abasesenguzi mpuzamahanga mu bya politiki bari kugenda babigaragaza. Ubu ngubu umuhari wa M23 ya Kongo nk'uko yabyemeye iyobowe na Antoine Felix Tchisekedi ubu nagihangayikishijwe nuko umuhari wa M23 wakigarurira imitungo ya Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, cyane cyane diama ndetse n'izindi zahabu zigiye zitandukanye nk'uko Antoine Felix Tchisekedi yakomezaga kugenda abishinja uyu mutwe. Ahubwo igitangaje Antoine Felix Tchisekedi ari kugenda agarukaho ni uburyo uyu mutwe wa M23 ukomeje kwigarurira abakongomani batari bake, dore ko vyagaragaye ko umutwe wa M23 uri kugenda ushinga inzego zibanze aho hose ahariho hose uyu mutwe ubashije kwigarura. Ubu mushaki hariho ubuyobozi bushingiye kuri politike nziza, bikanavugwa yuko uyu mutwe washinze inzego z'umutekano, inzego zisanzwe z'abasivile bicungira umutekano ndetse n'ibindi ibikorwa byabo bikaba bijya mbere. Iyi akaba ari politike rero ikomeje kwigarurira benshi mu bakongomani. Ibi ngibi bikavugwa yuko rero Antoine Felix Tchisekedi yatinye uyu mutwe bijyanye na politike iri hejuru uyu mutwe ufite, ari nawo biri gushingirwaho bavuga ko uyu mutwe ugiye gushinga leta nshya, leta ya Kivu y'Amajyaruguru ndetse n'iy'Amajyepfo ikaba leta yigenga. Nyamara ibi ngibi abasesenguzi mpuzamahanga mu bya politike barakomeza kugenda bagaragaza amakuru akomeye cyane bavuga yuko ibi ngibi biri hafi, kubera ko ubu umutwe wa M23 tayari winjiye muri teritwari ya kane, ari nayo ubona ko ariyo ya nyuma wenda yabisigaye. Yarakaye akaba ariyo teritwari batangiye kurwaniramo. Ubu ngubu M23 ikaba itangiye gukontrola teritwari eshatu. Ni teritwari nini nk'uko umumenyesha makuru wacu yagiye abitugaragariza. Ibinyamakuru bigiye bitandukanye rero bikaba biri kwandika kuri iyi nkuru itangaje cyane, uburyo M23 ikomeje kugenda ikigerekana. M23 mu mbaraga nshya, M23 mu bintu bidasanzwe iri kugenda yereka amahanga. Ni mu gihe kandi vyamenyekanye amakuru akomeye cyane yuko ingabo z'u Burundi n'ubundi zaba zerekeye hano mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kugwanya uyu muhari wa M23. Ariko abasesenguzi mpuzamahanga n'abakurikiranira hafi iby'iyi ntambara iri mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nuko bagenda bagaragaza amakuru akomeye cyane bavuga yuko uyu muhari wa M23 wiyubatse ndetse unakomeye bikomeye cyane kurenza urwego perezida w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye ndetse na mugenzi wa Antoine Felix Tchisekedi badatekereza, ndetse nubwo abangaba bafatanyije n'indi mitwe igiye itandukanye. Ndetse Antoine Felix Tchisekedi akaba akomeje kugaragaza ubushake bwo kuba n'ubundi yahamagarira amahanga kumutabara ngo bakamukiza uyu mutwe M23. Ivyo byose byabaye impfabusa. Murabizi ko ubu igisirikare cya South Africa SADC, umuryango wa EAC wagiye ukomaho biranga, imiryango igiye itandukanye, abacancuro wa Zarendu, ingabo z'u Burundi, ingabo za Tanzania, abo bose bakaba bari kurwanirira Antoine Felix Tchisekedi, ndetse tutibagiwe na FDLR Wazalendo Maimai Nyatura. Abo bose bakaba bari ku ruhande rwa fardc. Ariko ku makuru akomeye cyane nuko n'ubundi ibi ngibi bikomeza kuba urujijo rukomeye cyane. Kubera iki? Ndetse na benshi bakomeje kugenda babyibaza, ndetse mu makomenti agiye atandukanye bakagenda bashyiraho utubazo question mark ivuga iti ese kubera iki Antoine Felix Tchisekedi
Tshisekedi akomeje kwitabaza amahanga. Icyo ni kimwe. Ese kubera iki Antoine Felix Tshisekedi akomeje kugenda agaragaza imbaraga nkeya bivanye n'igisirikare cye ndetse n'abamushyigikiye nk'aba ngaba badatsinda urugamba? Ibi biterwa n'iki? Ese ibi kubera iki bibaho? Kuko byamaze kugaragara neza nk'uko Christian Chiwewe uyoboye ibikorwa bya gisirikare muri Kivu y'Amajyaruguru agenda bigaragaza, nuko byavumbuye yuko ahangaha muri FARDC ngo harimo abagambanyi. Ni amakuru twakuruye bivugwa yuko ubu ngubu abasirikare ba FARDC bari kujya muri M23, ariko abandi bakavuga ko uyu ashobora kuba ari umukino ukomeye cyane wa politike Antoine Felix Tshisekedi ari kuba yakina ahangaha, ari gukina kugira ajijishe uyu mutwe wa M23 awurimburire mu mizi. Ni ibintu duhanze amaso kuko benshi bari kwibaza bati igihe gishize FARDC irwana na M23 zaba ari impuhwe zitumye ijyamo, zaba ari imbaraga babonanye M23 bigatuma abangaba bajoyininga M23, cyangwa se ni bwa bugambanyi bwo muri politike busanzwe? N'ubundi ni ibintu tugiye tugenda dukomeza dukurikirana akantu ku kandi tumenya imva n'imvano. Gusa amakuru ahari ni uko bamwe bari gushimangira yuko ubu M23 iri mu mbaraga nshya ndetse iri kwigarurira abatari bake mu bakongomani, haba abasivile ndetse n'abasirikare. Abandi bakavuga ko ari umukino ukomeye cyane Antoine Felix Tshisekedi ari gukinana na M23, umwe akina undi n'undi amukina nka baro mu kibuga, nk'uko abakurikiranira hafi izi mpande zombi zihanganye mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bari kugenda babigaragaza. Munyemerere twihuse cyane turebe izi ngabo z'u Burundi. Mu by'ukuri iyi leta iyobowe na General Major Evariste Ndayishimiye, igihugu cy'u Burundi gikomeje kurungika ingabo zacu muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Ibi bizagira ingaruka hano ku gihugu cy'u Burundi, bizagira izihe ngaruka, igihe kingana iki? Ese bizafata igihe kingana iki kugira igihugu cy'u Burundi kibone ko kibeshye ngaha? Biravugwa yuko rero iki gihugu cy'u Burundi n'ubundi gikomeje kohereza ingabo ahangaha mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni ingabo nyinshi mu by'ukuri zitazwi n'umubare, nk'uko amakuru dukesha France24 na bwiza.com ahangaha bavuze yuko rero umubare w'ingabo z'u Burundi ndetse n'ibindi bihugu ziri hano zagizwe bwihishwa. Ni mu gihe hamenyekanye amakuru ko FARDC ndetse na leta ya Kinshasa batanga imibare itariyo, muri make igabanyije ku rwego rwo hasi. Rero uyu Antoine Felix Tshisekedi ndetse na mugenzi we General Major Evariste Ndayishimiye, nubwo biyemeje kuba bahangana n'uyu muhari wa M23, abangaba ntibahwema kuba bashinja igihugu cy'u Rwanda yuko aricyo gitera inkunga uyu muhari wa M23. Ibintu u Rwanda rwahakanye rwivuye inyuma ndetse ruvuga yuko ibi ngibi ari uguharabika bikomeye cyane, ndetse u Rwanda ruhita ruvuga ko ari bo ahubwo bari gutera inkunga umuhari wa FDLR. Uyu nguyu ukaba warasize ukoze jenoside mu Rwanda Mata 1994 muri jenoside yakorewe abatutsi. Ubwo rero General Major Evariste Ndayishimiye, perezida w'igihugu cy'u Burundi, ndetse na Antoine Felix Tshisekedi bose bakaba bahuriye kuri uyu mutwe mu kutera inkunga. Ni amakuru tugenda dukurura bya minsi yose. Ubu ngubu FDLR yageze mu gihugu cy'u Burundi n'ubundi gushaka uburyo ki yahungabanya umutekano w'igihugu cy'u Rwanda. Gusa ubutegetsi bw'igihugu cy'u Rwanda buyobowe na nyiricubahiro Paul Kagame butangaza ko umutekano w'igihugu cy'u Rwanda wifashe neza, nubwo hari abanzi b'igihugu bashaka kuwuhungabanya, harimo abaturanyi, harimo igihugu cy'u Burundi ndetse n'icya Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo bifashishije uyu mutwe wa FDLR. N'ubundi ni amakuru akomeye cyane bagenda bagaragaza bavuga yuko uyu mutwe ukomeje gukwirakwiza ingengabitekerezo ya jenoside, ari nacyo muri aka kanya gihangayikishije isi, kubera ko jenoside
jenoside ni ikintu kibi cyane ndetse kigira ingaruka ziremereye. Rero u Rwanda rukaba rusaba amahanga ndetse n'ibi bihugu bikomeje gutera inkunga uyu muhari wa FDLR yuko ahubwo byawushyira mu kato ndetse byana ngombwa bakabohereza mu gihugu cy'u Rwanda bagafatirwa ibihano bivanye n'ibyaha bagenda bashinjwa. Abangaba FDLR abangaba bahora bagerageza guhungabanya umutekano w'igihugu cy'u Rwanda ariko ntibibahira. Ubu ngubu aba perezida bombi haba igihugu cy'u Burundi haba igihugu cya Kongo bakaba bariyemeje kuba bafatanya mu kuba batera inkunga uyu mutwe wa FDLR kuko Antoine Felix Tchisekedi we yarangije gutangaza ko azagaba ibitero ku Rwanda ngo kuko ari rwo rumujengereje hano mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Amahanga n'ibihugu bigiye bitandukanye, ibihugu nk'Ubufaransa biyobowe na Emmanuel Macron byabwiye uyu Antoine Felix Tchisekedi kurandura ibibazo biri hariya mu gihugu cye ndetse abicishije mu nzira ya diplomasi. Ibi ngibi Antoine Felix Tchisekedi yabihakaniye kure cyane avuga yuko ibi ngibi bitazigera bibaho hatakwicana n'umutwe wa M23. Ariko ubu ngubu ku makuru dufise nuko ari kwicuza bikomeye cyane mu gihe ari kubona ko ingabo ze arizo fardc ndetse n'abandi bakomeje kugenda bamutenguha ngaha mu gihugu cya Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo kuko M23 ikomeje kwerekana imbaraga zidasanzwe. Ni imigwano yateranye uyu munsi ku mpande zombi, bikaba biri kuvugwa yuko rero fardc yahahombeye abasirikare bagera kuri 3 abandi barakomereka. Ni imigwano yateraniye hariya mu mujyi wa Sake ndetse hayiriwe haka umuriro nubwo wageragaho ugatuza ikindi gihe ukiyongera nk'uko tubikesha umumenyeshamakuru wacu uherereye hariya i Goma uko yagendaga abitugezaho. Ni amakuru akomeye cyane n'ubundi bikomeje kugenda bihangana ibitero bigiye bitunguranye. Ni mu gihe FARDC ndetse n'abafatanyabikorwa bayo harimo MONUSCO, Wazalendo, Maimai Nyatura, FDLR, abasirikare b'Abarundi, aba Tanzania, South Africa, SADC, abacancuro, Groupe Wagner ndetse n'abandi bagiye batandukanye n'abandi bazwi n'abatazwi bari kugaba ibitero ku muhari wa M23. Ariko ibi mu by'ukuri ntibibahire bivanye n'uko abangaba n'ubundi biri kugaragara ko bafite imbaraga nkeya, dore ko ubwabo ku makuru dufise nuko batari guhigwa bivanye n'uko batari kumvikana, hari ubwumvikane bukeya hagati yabo. Ni amakuru n'ubundi turi kugenda dukomeza gukurura ngaha mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo tureba uko imigwano yifashe n'ubundi hano mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Munyemerere aya makuru tuze kuyasoreza ku ngingo y'igihugu cy'u Burundi n'abasirikare b'u Burundi, uko General Prime Niyongabo dukesha iyi nkuru ndetse akaba yaranabitangaje ijyanye navuga ko abasirikare b'u Burundi n'ubundi bakomeje kugubwa nabe n'irantambara ndetse bakomeje kuyigwamo. By'umwihariko abangaba bakomeza kugenda batangaza amakuru akomeye cyane bavuga yuko iki gihugu cy'u Burundi gikomeze gutakaza abasirikare benshi cyane bivanye n'uko bari kuhura n'ingaruka zigiye zitandukanye, harimo kutamenyera amashamba, kubura ibifungurwa, kubura imiti ndetse n'ubuvuzi bugiye butandukanye nk'abasirikare baba bagiriye ibibazo ku rugamba. Ni igihombo gikomeye cyane rero kuri General Prime Niyongabo kuko ari urongoye igisirikare cy'u Burundi, bikaba inyungu zikomeye cyane za General Major Evariste Ndayishimiye, dore ko biri kuvugwa ko amafaranga ari kwinjira mu mufuko we ariyo menshi ugereranyije nayo aha abasirikare. Aya mafaranga n'ubundi akaba ari gutangwa na Antoine Felix Tchisekedi. Ni mu gihe uyu munsi byamenyekanye ko ingabo z'u Burundi ubu tuvugana zirakerekera mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, batayo zirenga 5 zikaba ziri kwerekera hariya mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, dore ko Antoine Felix Tchisekedi azihamagaje vuba na bwangu. Abangaba biravugwa yuko batagiye bonyine, dore ko nubwo bambaye impuzangano z'igihugu cy'u Burundi abangaba barimo abagiye batandukanye, harimo
fardc ingabo z'u Burundi ndetse na FDL n'ubundi bakoreraga imyitozo hano mu ishyamba rya Kibira. Ni amakuru dukomeje kugenda twegeranya gatanu kuri gatanu tumenya uko vyifashe. Turakomeza gukurikirana izo ngabo z'u Burundi ndetse n'iyo migwano iri mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, tumenye imva n'imvano ndetse tumenye uko vyarangiye nimba barahita berekera ku rugamba. Turakurikirana rero uko vyifashe ndetse nta makuru n'amatoya yaducika kubera ko dufite abamenyesha makuru bacu bahaherereye batugezaho uko update izifashe. Munyemerere aya makuru tuyasoreze ku nkuru ibabaje cyane, dore ko hari abasirikare biri kuvuga ko bafashwe n'umutwe wa M23 ubabarundi, ariko abo ngabo umuhari wa M23 ukaba wanze kubatangaza amazina ndetse no kuba waberekana, ukaba rero aba ngaba ngo bari gukubitwa bikabije ndetse bari guhonyogwa nk'uko amakuru agenda atugeraho yaturutse mu masoko yacu y'ibanga ari kugenda avyerekana. Ni amakuru n'ubundi turagenda dukura tukamenya ngo aba ni bande. Ivyo ngibyo rwose ni ibintu byacu kubagezaho breaking news n'amakuru agezweho. Mwakoze kubana natwe, ciao ciao.